ibintu iyo bitangiye kukunanira none ugakoresha na cya cyubahiro cy'ubuyobozi. Yatangiye kumvikana cyane mu matwi y'abanyarwanda ubwo ari mu bihugu by'amahanga akora ibiganiro ku maradiyo atandukanye harimo na BBC ndetse n'ijwi rya Amerika avuga ibitagenda neza muri politiki yo mu Rwanda. Bamwe batangira kumwibazaho byinshi, abandi bakamufata nk'umwe mu barwanya leta y'u Rwanda. Uyu mugabo arazwi cyane muri politiki y'u Rwanda kuva mu myaka myinshi ishize kuko yabaye no mu ishyaka rya MDL, abo umucamanza mu nkiko z'u Rwanda, nyuma akaza kwerekeza mu gihugu cya Canada. Mu matora yabaye mu mwaka wa 2003, uyu mugabo w'impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga yari mu bari bakuriye ibikorwa byo kwamamaza umukandida Twagiramungu Faustin muri aya matora. Gusa mu mwaka wa 2007 aza guhunga igihugu. Yafashe icyemezo cyo gutaha mu Rwanda rero mu mwaka wa 2014, atangaza ko ntawe bikwiye gutungura kuko agarutse gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Ubwo yari mu kiganiro imboni cya RBA tariki ya 22 Nyakanga 2024, Senateri Evode Uwizeyimana yatangaje ko yafashe icyemezo cyo gutaha mu Rwanda nyuma yo kuganira n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, agasanga mu myaka 20 bari bamaze nta gitekerezo kizima bari bafite gifite aho cyabageza. Uyu mugabo kandi yagiye arangwa n'imyitwarire idasanzwe ku bayobozi, nk'igihe yari minisitiri maze agahohotera umugore we ushinzwe umutekano ku nyubako imwe mu mujyi wa Kigali, akamuhirika akikubita hasi mu ruhame. Ibintu byababaje cyane Perezida Paul Kagame ndetse akaza no kubigarukaho mu ijambo yagezaga ku banyarwanda, bituma Evode Uwizeyimana yeguza ku nshingano yari afite. Bidatinze rero nyuma y'amezi 8 yaje kongera kugirwa senateri mu nteko ya Sena na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu magambo ye Perezida yavuze ko umuntu adakwiye guhanisha amakosa runaka yaguyemo, ahubwo akwiye kureba uburyo akosora ayo makosa. Ni byinshi yavuzweho kandi ni byinshi azwiho. Byose rero nde tugiye kurambura akantu ku kandi muri kiganiro. Ndagusaba kuri subscribe kugira ngo tuzajya gucuka n'ibiganiro tubategura umunsi ku munsi. Nge wumva nitwa Jo12. Mbaye ikaze. Amazina ye ni Uwizeyimana Evode. Ni izina rizwi cyane muri politiki y'u Rwanda kuko yabaye mu ishyaka rya MDL. Mu matora ya 2003 aho yari mu bakuriye ibikorwa byo kwamamaza umukandida Twagiramungu Faustin. Ariko mu mwaka wa 2007 aza kwerekeza hanze y'igihugu ajya muri Canada. Ni umunyarwanda w'impuguke mu mategeko wamamaye cyane mu mahanga. Ahanini yamenyekanye kubera gutanga ibiganiro ku maradiyo mpuzamahanga arimo BBC n'ijwi rya Amerika, avuga ku ngingo zitandukanye zijyanye n'imiyoborere mu Rwanda n'ubundi akifashisha amategeko mpuzamahanga. Evode yavuye mu Rwanda mu mwaka wa 2007 ubwo yari umucamanza mu nkiko zitandukanye mu Rwanda zirimo n'urukiko rw'ibanze rwa Ngoma mu karere ka Huye. Igihe yari ari mu mahanga muri Canada yavugaga ko yigaga iby'amateka akanabikoramo nk'impuguke, ari nabwo yatangiraga gukora ibiganiro byatumye amenyekana cyane ku maradiyo mpuzamahanga. Icyakora none ibiganiro yatangaga byatumye yibazwaho na benshi kuko ari naho yumvikanye rimwe avuga ko u Rwanda ruhuye n'agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro. Ariko agarutse mu Rwanda yumvikanye avuga ko ibyo yavugaga byinshi byabaga bishingiye ku mategeko yagenderagaho we n'abo bafatanyaga, ko batari umuntu ku giti cye. Ndetse yumvikanye asobanura yuko ubwe ariwe wisabiye umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ko yagaruka mu rwamubyaye. Ubwo umukuru w'igihugu yasuraga abanyarwanda baba hanze y'igihugu, Evode yumvise ababwira ko ushaka gutaha kazana ubumenyi n'imico myiza ashobora kugaruka mu Rwanda agafatanya n'abandi kubaka igihugu. Evode rero ngatazuyaje yahise afata umwanzuro wo ko agomba gutaha. Yageze mu Rwanda mu mwaka wa 2014 avuga ko agiye gufatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu cyamubyaye, aho yahise agirana ikiganiro n'itangazamakuru cyabereye muri La Paris Nyandungu, maze agira ati ndagira ngo mbamenyeshe ko ngarutse mu gihugu cyanjye ku mpamvu z'ingenzi arizo kuza gutanga umusanzu w'ubwenge mfite nkanafatanya n'abandi kubaka igihugu cyacu. Ikindi nuko numvaga nkumbuye n'igihugu cyanjye rega. Abajwe n'iyi biganiro akora ku maradiyo mpuzamahanga bitari mu gukorana n'abarwanya leta y'u Rwanda, icyo gihe yaragize ati niba mwarakurikiye neza ibiganiro nagiye njyana n'amaradiyo atandukanye, navugaga nk'inzobere mu mategeko mpuzamahanga, yewe nta na rimwe nigize nkwana n'abanyapolitike ngamije inyungu za politike, ahubwo nakoranye nabo nk'umujyanama mu by'amategeko kandi naranabihemberwaga. Evode yakoze imirimo itandukanye mu nzego z'amategeko mu Rwanda, ahereye ku bijyanye no kuvugurura amategeko hamwe n'itegeko nshinga, kugeza ubwo muri 2017 hagizwe umujyanama wa leta ushinzwe itegeko nshinga, umwanya yanavuyeho nabi cyane mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2020. Evode Uwizeyimana yongeye kugirwa senateri nyuma y'amezi 8 yeguye muri guverinoma, aho yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera. Yeguye nyuma y'uko avuzweho guhutaza umugore wari ushinzwe umutekano kuri imwe mu nyubako zo mu mujyi wa Kigali, akamusunika akikubita hasi. Nubwo Uwizeyimana yasabye imbabazi uwo mugore ndetse akanayisabira mu ruhame binyuze kuri Twitter,
tariki ya 6 Gashyantare 2020 yashyikirije ubwegure bwe minisitiri w'intebe, maze ubwo bwegure bwe bwemezwa na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hari ku tariki ya 13 Gashyantare 2020. Nyuma yo kugirwa senateri, Evode Uwizeyimana yanditse kuri Twitter ko ari ishema rikomeye cyane mu buzima bwe, ashimira perezida Paul Kagame wongeye kumugirira icyizere. Mu kiganiro yagiranye na RBA, Uwizeyimana yagarutse ku buryo yakiriye iyo nkuru, ati byaranshimishije cyane, nabyakiranye ibyishimo n'umunezero, ntabwo nari mbyiteze, byanteye emosiyo, amarangamutima. Uwizeyimana yagarutse kandi ku makosa yaguyemo yanatumye yegura muri guverinoma. Avuga ko igihe umuntu yaguye mu ikosa adakwiye kuba ibyererwamo gusa, ahubwo akwiye kurerwa ku buryo yakoseye iryo kosa. Yagize ati kuri iki gisobanuro cy'umuntu si ikosa akora, nubwo gukora ikosa atari ikintu umuntu yakangurira abantu kujya bisanga mu makosa, ahubwo igisobanura umuntu ni uburyo akosora ayo makosa. Yavuze ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari umuyobozi urangwa no gutanga imbabazi ku bakosheje. Agira ati umukuru w'igihugu ko muzi mu mateka ye ni umuyobozi ubabarira. Abantu twagiye tugira amateka yo kujya mu nzira itariyo, ariko ngeyeyo mpinduka by'iteka ryose. Uwizeyimana yavuze ko muri Sena hazakoresha imbaraga zose n'ubwenge bwe, na cyane ko asanzwe azi neza inshingano z'uru rwego, akaba kandi yarinjiyemo akiri muto. Ati icyambere nuko nzi neza inshingano za Sena ko ziteganywa n'itegeko nshinga, zinateganywa no mu itegeko ngenga ryerekeranye n'imikorere ya Sena. Ikindi si inshingano umuntu akora wenyine, azikorana n'abandi. Igikuru ni ugukorana n'abandi, kugisha inama aho biri ngombwa, ku buryo numva niteguye gutanga imbaraga zanjye, ubwenge bwose mfite, cyane cyane ko ndi no mu bantu batoya muri Sena ugereranyije n'uko Sena abantu basanzwe bayizi. Evode Uwizeyimana yanagarutse ku bantu bava mu nshingano bari bafite bagahita bahinduka barakare, avuga ko ibyo bidakwiye kuko igihugu namwe na kiba kigufitiye. Ati sinigeze mba umurakare kandi sinzanabawe, kuba hari abantu bibaho nagiye mbibona kenshi. Icyambere ntabwo dukwiye kujya twifata nk'aho igihugu hari umwe nakidufitiye. Niba uri umuminisitiri ufite inshingano ushinzwe, kandi kujya kuri uwo mwanya no kuwuvamo biba mu bubasha bwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umuntu kuvuga ngo yabaye umurakare ni uburakare ahari buterwa n'uko umuntu atagihembwa, ariko dukwiye gutandukanya ibintu bibiri. Niba ukunda igihugu cyawe bishamikiye ku mushahara, icyo gihe abantu baba barushywa n'ubusa. Yunzemo ati abantu barimo na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bamaze imyaka 4 mu rugamba, none se barahembwaga? Bagize igihe cyo kwitanga. Yego guhembwa nibyo, iyo ubushobozi igihugu kibufite. Iyo umuntu yakoze arahembwa mu buzima busanzwe, ariko sinukeza ko gukunda igihugu ku muntu bikwiye kuba biziritse ku mushahara, ku buryo umushahara nuvaho umuntu ari umurakare nk'aho igihugu hari umwenda kimufitiye. Uwizeyimana kandi ari mu bantu barindwi bafashije inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryavuguwe muri 2015. Kimwe mu by'uyu mugabo azwiho cyane ni ukutavuga ibitagenda neza muri leta no kuvugira abaturage ibyo batabasha kwivugira. Nanone kandi Evode yagiye anengwa n'abanyamakuru kubera imvugo wakwita ko zitaboneye yagiye akoresha mu biganiro bye bitandukanye. Urugero nko ku itariki ya 28 z'ukwa 11 2017, abanyamakuru be bahawe ubutumire bwo gukurikirana imirimo ya komisiyo ya politike, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu. Gusa ariko mu buryo butari bumenyerewe, umunyamakuru winjiraga yasabwaga kuba aretse gufata amajwi cyangwa amashusho. Benshi mu banyamakuru babwiye yuko ku munsi wari wabanje hari inkuru zari zakozwe kuri iyi ngingo, ariko zitashimishije abatanga ibitekerezo barimo na Evode Uwizeyimana. Abanyamakuru bari bitabiriye ibiganiro baje kuvuga yuko bumvise uyu mugabo avuga yuko hari ibibazo mu gushinga ibitangazamakuru, ngo kuko ahandi umuntu aba afite ingengo y'imari runaka ku buryo usebeje umuntu wabona indi kitanga. Aho yagize ati ntago bikorwa nk'ibi byacu. Izo mvugo nizo zatumye akenshi Evode icyo gihe wari minisitiri abuze abanyamakuru kugira ishusho bafata cyangwa se ijwi. Ni nawe yagize akavuga ko hari abanyamakuru bo mu Rwanda basa nk'aho batazwi, bapfa kwandika cyangwa kuvuga ibyo abonye byose ngo n'ababikora badasobanutse. Aza kuvuga yuko bene abo ngabo benshi usanga bameze nk'imihirimbiri. Ijambo ryababaje abanyamakuru batagira uko bangana ba hano mu Rwanda. Yongeye kunengwa kandi bikomeye ubwo yakoreshaga ijambo ibimashini, avuga ko ngo abagore bo mu Rwanda bifata nk'ibimashini bikora abana. Aha bari bageze ku ngingo yo kuboneza urubyaro. Iyi mvugo yanenzwe cyane ubwo yari mu cyumba cy'inama cy'abadepite, ndetse benshi mu badepite barahaguruka bamagana iyo mvugo nubwo bitabuje ibiganiro gukomeza. Noneho rero reka twinjiye mu buzima bwite bw'uyu mugabo. Evode ni umugabo ufite umugore witwa Zena Abayisenga.
basezeranye tariki ya 29 Ukwakira 2021. Umuhango wabereye mu karere ka Nyarugenge. Evode yari asezeranye bwa kabiri kuko umugore we wa mbere hari hashize igihe batandukanye. Ngayo nguko rero ngibyo bimwe mu byaranze Senateri Evode Uwizeyimana, impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga. Nansoreje ikiganiro cy'uyu munsi mushimira ko babanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.